Itura-inĩ rĩa Gĩthima Kaptembwa na Ikuru ya Ithũĩro nĩ kuo mũciĩ kwa Mũtigairĩ Matoke Maina, na gũkũ tũcemanĩtie na andũ a nyũmba yake na arata marĩ na kĩgirĩko thutha wa gĩkuũ gĩake, o mũndũ agĩtarĩria kĩeha kĩrĩa kĩmatũngĩte. Tukaulizana nini inaendelea kwa Matoke. Tunasikia tu woi ninakufa, wamenimaliza. Kufika kwa nyumba mimi nikafunua tu curtain, nikapata Matoke amekaa hapo kwa kiti. Na kuangalia nikaona kabisa alikuwa pink. So mimi nikapanic kabisa, nikauliza hawa watoto, Maina nini mmefanyia baba yenu? Wakaniambia hatujui nani amemwagilia dada acid. Tukasikia sasa duri inatoka kwa nyumba, Matoka anasema haki machirani simunisaidie, machirani nisaidie. Nyumba-inĩ yake ya gũikara na makĩria ũrĩrĩ-inĩ tũcemanĩtie na Materethi ĩrĩa akomeire mũthĩ wa Aramithi no ĩrathiĩ na mbere na kũhĩa nĩ acid. Mwarĩ akiuga ithe arakuire na ruo rũtangĩtarĩrĩka. Kwenda hospitali pia babangu alikuwa anaumia. Kusema tu kweli amekufa kifo ya uchungu. Kila siku akiniambia my daughter. Na anaita ndugu yangu my son Mark. Munishike mkono. The last word yenye nimetoka na hospitali ndiye age usiku. Nishikeni mkono mnipeleke nyumbani. Sikuwa ninajua ni nyumbani gani anaongelelea. Nĩ ndeto ĩkĩrĩtwo mũkonde nĩ mũnene wa mbũtũ ya borithi na Ikuru ya Ithũĩro nĩwe Anderson Njagi, ũrĩa augĩte marĩ na wĩira ũkuruhanĩtie mũtumia ũyũ na mũriũ erĩ aya magĩtanywo gũthitangĩrwo ũragani. A Kisii male adult aged 52 years was doused with the substance we suspect could be sulfuric acid, and he got extensive burns on the hand and the chest. Unfortunately, yesterday at around noon, he succumbed to the injuries, and we've already arrested the wife and the son, and they are in custody helping us with the investigations. And once investigations are complete, we are going to arraign them in court with the offense of murder. Mwena-inĩ wao aikari mwena ũyũ wa Naikuru magĩkũmithia ciĩko cia mbara cia kĩmũciĩ makiuga arũme makoretwo magĩtũngio mbara mekirĩire. Huwa tunafinywa, lakini kuficha aibu inabidi uchifiche. Sijui kama tutabaia hao wanaume wetu helmets, wao wanalala nazo, whatever wenye wanaunda tank sasa waundie wanaume kitu ya plastic kama plastic cloth, wao wanavaa kwa transformer sababu saizi hawana amani. Ngĩribotera Inooro TV kuma Kaptembwa mũciĩ wa Naikuru, rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina.